Assalamualaikum barchangizga. Bugun желтоқсан ayının 31-i. Ko'rib turganday qar jaup tur. Malga şöp şasib. Qo'ylarimiz şöp jeu üstünde. On preş yaşında? Saman vermeli. Kök kiyim verin. Az saman. Saban men şöp var. Yok saman özü verin. Kiyim verin. Azanda saban, жаңа бетте saban. İki şöp veresin mi? Az şunu kesin meşhur zaten. Kısa çatakmış. Көмір алып көріп өтіп барады ма? Otuz birinci желтоқсан 2022 жыл. 2022-nin соңғы күнінде. 2022 жылдың соңғы күні. Mana qo'ylarimizni tomoshalasangizlar bo'ladi. Hozir ishga kirgizamiz. Shop solib.